Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Utek paltat. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Agin iindahin ka pala ang matditisirok ti kay mito, Dom. Kunak man no, agsubli ka matlangi di barangay hon. Iridip ko labas sa madamdaman taon. Sigurado ka makapan ka pa eh. One mood. Ridip lang, sana turog. Sigurado ka ah. Ang mga nukayat mo ti maungtan kan tatang. Saan? Mapanak. Danag mo. Isu ah. Ayun gayam. Talaga seryoso ti kabarbaro nga administrasyon iti programa daytoy a priority na ti food security iti pagilyan tayo. Uy. Naitangaro ti may sa arason. Animat langan PBBM ti Secretary ti Department of Agriculture. Tapno may pamayasana dahi ta programa na. Isu ti nagsentruan ti seminar mi ijay ili. Kada kami a President ti Women's, tada kami ti may sa tumulong para iti food security program ni Mayora. Una. Itapanawan, saan lang nga basta para balay dagiti spouses wenno asawa. Tumulong dagiti ama, tapno manamnama adi agbisin ti pamilyada. Wow, ano kasta? Sana all ako nada. Masapol nga dagiti survival garden. Dagiti garden iti likod ti babalay. Dagitay nakapasula ang anatang. Dagita tinailungalong. Sigud samot nga daragita. Adda sumagmamano makita. Anabayagan at talaga nga aramiden dagiti kakadwami a miyembro. At damot dagiti agrugipay laeng. Alakit, sustinirin nyo Tadi kay kat kababain. Isungarod. At least, at damat backyard garden ko. Iso na lang tabasit lang timulak ita. Wali na yun naman. Isungarod ang nagpatubok iti pitsay kan kamatis. At least, mabibiit a pagapitan. Uy, ura jay imulmulam indi bagyo beans. Mabit na jay. Ay, wun. Agsabsabog ang dagitay mulak a Bagyo beans. Isulaang ti attraction ita dita backyard garden ko. Mayat day ta anerogiyo. Itultuloy yun day ta. Talaga? Uray kaskasano. Aktibo jay leader mi. Nainggan nyo dagitay mi misis a jay laag tutong itisigod ngar aramiden da. Una ya. Kaslawan mo't makitkita ko nga umong nang iti babae. Awanan nang iti sigod nga kikinoto iti arubayan. Wan tanagungat ni nanang iti naminsan,
Tada nagapag apulat chismisan. Dagita ti maliklikan ita, no da pa ka kumikuman ti tunggal maysa. Ay, mun Ay, nene, panawan ka pa ya. Tadaypan ko dyan tananang. Papirmak dyan ti health worker ang pirmaan da senyor. Sige. Mapana ko. Ay. Pero saya. Unamalan na kalagip nga niyan. Kastalatan ni Rosa. Kasarsarita na. Pagkamula ta, no da malagip na, mapanan adi agpabatubat. Ay na. Maditi epekto di pan nakapuyat ko idi rabi. Anak ipagrunrun na ka na ititanon. Masadutak pala arumor ita. Yun not ko pala dito indayon. Ay na. Pagpampanunutak iti surate ng istorya. Ni katugang Agustin. Pwera anda pa kaibaunan nita. Hello, good day, Chairman. What can I do? Good day to kagawad ang manugang kao. Anya ti may paikaw. Awan matindi. Kaya't ko lang ipadamag nga umay da Apo Mayor, akadwana ni Hepe, inton sa Badaw, sa ngayon tayo ida. Aya, Apag isaw, kasangay gayam ni kagawad panyang inton sa Badaw. Nintumutan ex-kagawad nga asawa na ti makamo iti pangaldawanda. naimbag man. Kat no, pag-apaan da ken bakit na ti kaawan kwartada. Tawan mo't ka no ti ipapaiman na nga honorarium na. Ay, siguro ako adamot nung na voluntaryo adagos. Isunto to sponsor iti pangaldawan inton Sabado. Siyempre, birthday ni bakit na nga ron. Kasta aya. Nga lakastan, DJ lang. Bye. Bye, Chairman. Ay, baka muna. Tsak pailay pagbaga. Nga dagayam gagaraek Ilocos intong Sabado. Sudan tulatan. Makaamuran taon. Kasanungay, kurang tayo matgayam iton Sabadaw. Awan ni Domeng ta dinto pa'y lagayam makasangpait, itiday tangal daw. Nay, kastaya, Chairman. Sapay isunto ko mati bumuludak iti maigatang iti maparti amik, Mike. Apaw, nagsaya tayo no kalding gayam ti plano masintensyaan. Well, Chairman, regalok matan akan bakit ko kagawad. Kastaya. Day karig namin kan kwa na dayta, kan apag iso no umay dagiti opisyal ti ili. Una. Naimbagla pakiamwak mo kadagiti opisyal ti sanggunyan kan ni Apo Mayor. Katuna. Ta didakan sapay mo't am mo. Ay, agpaiso dayta, Chairman. Makiamam mo man mat da tao. Apay, talaga ka di adi nakapay am-amo ni Mayor Aya. Hey, saan pa nga ron, Chairman? Di naktupay na si Kaso, idi na pa nakidya opisina na. Yay. Kasta Aya. Wun. Apag iso nga ron akasangay ni bakit? Wala. Sumurot sa kanumot dagiti kakadwan asang gunian. Iso mabalin na nasurok asang apulo da.
May dakano kitain, wanya di kasapulan ti barangay tayo a proyekto. Ay, okay lang. Basit ka tayo sa nga pulo asa nga ilyan, ah. Eksklusibo dan to, chairman. Ayos Ngam na siguraduam ti kalding ngayon bagam tayawag kon tao. Basang wan tayo ida iti kapukan. Wun, chairman. Uray anyat mapasamak, matungpal day ta mikmik, wano kalding. Amom ka dilakay. Hmm. Damot ambisyon ni kagawad panyang. Ambisyon. Anyat koneksyon ti ambisyon na ti kasagay na. Nalipata maun, ang naggidanda idi ang nagkandidato para kagawad. Ah, Isuda nga gasawa. Tati kunada ide, kumpurmino asino kadakwada ti mga bak. Saan daan na panunot, ang mabingay ti butos da. Ken, nakadadaulan pa iti reputasyon da, ta agasawa da nga agdumati si murutan da idi apara kapitan. Mabalin nga isot nakaabakan da nga agpadpada. wen. Gusto kat malagip kon. Kat edi si marunong nga eleksyon, nangabakan ni Panyang ta sinuportaran ni Padtok alakay na. Wain. Itala mapanunot ko. Ikon kuniktan ni Padtok iti politika ti kasangay ni bakit na. Naalalam. Kat amangan, no di mo pa'y amaw. Tiyan niya. Gapo ta last term maun, kat ni duming ti patarayam ako nam, kanyen dursum to amang sukat ken ka, labanan ka no ni Panyang. Aya! Nasa umaw. Sapay awan mat ni duming inton Sabadaw. Iso abagyan to amin ang dapat tukkan Panyang tinaimbag agasat ang makibanding ka ni Apo Mayor. Kano asumangpat ni Dumeng, Rosa? Amang ano rabinto ka no ti Domingon tatang. Ay, awan nga roda. May kapi si tinayong bagagasat apan nakibanding kan Apo Mayor. Imbagak day tata, impalagip ni nanang. Okay, anyat ko na na. Okay laang, kunana mait. Ay, apay. Awan plano na sumukat kanya, akasi ti kanayon ng ibagbagak. Adda, Sa kastati ko na na. Dakkalabanag no maisingid tayo kini Mayor. Napigsa ti guyod na kadagiti tao no ipromote na. makaamon tulat ta kanon ni Dumeng, numadanon day tatang. Mabayag ka nupay lang, may. Awan kasta agsakbay ah. Kasta timbagak, isi ka laeng ka di. Kunana, may. May samot ni Doming akampante. Namnamaan na latan, ngay suntumot lati mangabak no bilang. Ay na. Bayan nyo latan ni Doming, tatang. Italagyumat kan kwa na daytan. Taisunto ka no ti makamaw. Unmat ka diya. Agtalaga king kwa na. Katamok, no matuloy ti eleksyon itong Disyembre na ito atawan. Sanda akabailan nga ba ni Duming? Kasangay mo gayam no Sabado kagawad Panyang. Ay, wan, Madam Secretary. Anyat padaraan mo no isaganam ngay. Pumarte ka no nila kay iti kalding, regalo na kanya. Aya? Ay sus! Mayat nga rod ti agigop iti digot pinapaitan ah. Ay, kutwan datayon to lang nga opisyal ti barangay, kanda Apo Mayor. Umayda ka no aginspek iti daytang aldaw. Wow! Sana all ako nada. Da mayor pa iti sa nga ilem. Ay, wan Madam Secretary. Pangrugrug yan.
Barang siyak to ti Yenderson na para kapitan. Anya? Uwan, labanak ni Kagawad Duming amanugang ni Chairman Gusteng. Aya? Masapol nga agpatinggan ti panagari da dito'y nagpuksutan iti naunday a panawag. Nay, italang amamok day ta Uwan, Madam Secretary. Kat sigurado nga abakag ni Kagawad Duming. Nay, papanan nyo lakay. Apay day tatalikan. Kaduang pay ni tanod ugo. Pangsingdan ko iti income ukudan akalding. Anya? Anda nasarakam nga utangam ama partiin ton bigat? Abdan ba kay? Iso ti income ukudan kan tanod ugok. Bilibak man tilaing mo. Tamakautang ka iti kalding ama partila iti kasangay ko. Ay sus! Siyak pay? Ex-kagawad na ito'y bakit? Ex-kagawad. Alawan, ex-kagawad nga awan mabalbalinan na. Ultimo sa nga butilya nga arak akikikilan dakin kay iti panagkakampanya. Regatum pa. Dahi tantukat maparte akaldingan. Di ka ka di madanagan bakit? Uray ta bahagi ni Chairman Tiricado. Kaya siyempre, kasangay mo. Kaya sa nga ilimpay da mayor kan hepe. Tapno bumanglo ka kadakwada. Anyat amom no babaenday ta. Kat yindurso na kanto para kapitan no barangay kan SK election. Sige ah. Uwan, bakit? Agpandag kanto nga agigop iti digo. Ti sinalamagyan. Uray si kamot na. Agilasin kanto adagos iti pangrabyan ta narigatan numakisap. Uwan ah. Nga, ti pangrabyan ta no bigat ah. No di ka agsikap lakay. Si kanton ti agilasin. Uray tada tanod ugok ti agkusiniro. Sige ah. To syempre, kasarita tanto dagiti bisita. Siguradwag ang makaamuda tanto iti usto da apo mayor kan apo hepe. Alawo na. Nga, pangalaam to nga rod iti ibayad mo iti utang nga makalyan. Isus, adan to bakit? Just leave it to me, my dear panyang. Tinapatag, makaukod kami iti kaldeng. Ay sige, tanay. Matigtikanan ni tanod ugok ang mangururay kanyak gitarwar. Sige. Nan, kismampay. Pagpaswerte, ako na ni Chairman Gusteng. Style mo. Makat. Ayan tayo uniformity hapon nga susarek. Nung makipagronda ka dagiti barangay tanawd. Imbaol ko manin tay sumuti ko na Irwar mo man, taisot pagbado kita. Andaman isurveillance mo na yawan no paliiwam nga agmamanawk. Awan, trip ko lang mo ta pagbado Ang mga nuada di mapakpakada na mapasama ka panagtakaw. Imalal dawan. Mawan aldaw nagtignay dagiti adagandat na ngagtakaw. Ala, ingka error yung uniformity hapon. Tayo sumanti pagbadok. Alawoy. Mabit lang tayo nakirwar. Sige. Kas kala agraraman man. Ay, nagwapo akto pa. Hindi pailakan ni katlong aldaw. Nasaan na makaid na ni Padok? Amok ka mariribukan na jayain. Nga po iting karkarina kilawin na karnit kalding para inton bigat. Nalaka nga minayatag sa politima party no butaw mo tibulsa. No awang pailat nasa pulan na. Uray, tulong akaon. Yung jaki bagbaga. Pasyarek tay kumparik nga dut kalding na. Tanawan magatang ni Padok. Uri siya ako, hindi mang nga ili kad mayor. Day talagat may sa kaldingan do bilang. Ngam. Dito iton balay ama parte kan maisagana
No, bilang lang. Ada ka numit insang put dapat tuk akal deng ko na ni bakit na. Ay, mayat Tano, awan ko oray siya kung di kumatang iti pang sangaili kada mayor. Ngam, dito'y kuman balay ti pakaisaganaan na. Nakasaritak mo tin ni kumpadik panyong at natarakin na kaldeng. O di iso. Ngam no, adda partsyonan ni Padok, di save by the bell ti kwartak. Katun Oh. Nimot hipi daytoy. Hello, Hepe. Anya. Wine. Sige nga ro, Chip. Sige, bye. Oh, anya dayjay. Adda ka no parikot bakit? Ket no agirado. Adda mabalod. Aniya? Undawida ka nun, kagawad. Ay, kasta ka ni Chairman. Ay, saan abali? Nakasaganan siya kilawin. Ay, nasayata no kasta. Apag isunto na ang mga daw da mayor. Tama ang angar matin jay masalang magyan apaset ti ulo kung dagiti saksaka. Ay, apaw. Bumanerberto nga ta ti panagigop dagiti siyang iliaya. Ay, lakit di Ayos Uray awan kwarta no kaya ti pumarti nalaka niya. Gagangay ti adot am mo na, Chairman. Ay, Chairman, kagawad. Adan da hepe. Talo ti alipuris na apuris. Ay, dahi pilaan. Da mayor ngay. Awan amangan maut-udi da. Hepe. Naimbag nga orasyaw. Naimbag nga orasyo, Chairman. Ay, naragsak ni sasangbay, Hepe. Ay, siyak ni kagawad pantok, hepe. Kan ni sumot ni misis ko akagawad. Asawak ti agkasangay ita, apo hepe. Ay, hello, Hepe. Oh, happy birthday, kagawad. Da kayo kada mayor ti kang runaan asa nga ili. Di yumat ka kuyaw. Masadutan da mayor, umay. Binaon na kami latan nga umay makipulutan. Iti pinartiyo kano, akaldeng. Ay, uwan. Talaga nga, impartyan da kayo kada mayor, apo Hepe. Umay kayo nakasaganan ti lamisaan. Ladingitan mi kagawad. Saan kami ang makipulutan? Anya? Katno da kayo ti insaganaan mi Hepe. Wan hepe, wan. Apa yun, Hepe? Chairman, Chip, pirmadon. kasta ka de, apo, Hepe. Kagawad Padok. Ay, ex-kagawad Padok. Kagawad Panyang. Sayang dagijag kakaima sa putahi akarnit kalding. Tasan kami makipulutan kada Hepe. Anya? Kagawad Padok, balunam laangay. Balunak? Apingay, awan mo't papanak. Inawagan nak ni Hepe, tanapan nagreklamo ni Panyong anapukaw ti kalding na. Ano ti? Ken, napagpudnok ni Tanod Ogok. Isugayam ti kadwa manapan nagukod iti kalding manipo di pasto ni Pare Panyong. Aristado ka, kagawad Padok. Chairman. Salbag ka, Padok! Mangirubrubo ka! Sige, Hepe! Tiliwan niyo! Nakababa! Oh my God. Kasanupay ti panagkapitan ka! Sasan, tidak po sasan. Utek paltat ka Padok. Chairman. Nagdakkel sa ulom. Ngem kasla utek paltat ka mag. Utak paltat. Anyan nga paiso tita. Anyan da yatag tagailap. Mati.
Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.